poštovani gosti, dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli na predstavanje naše škole. Imam čast i zadovoljstvo da predstavim šta mi to radimo u srednjoj stručnoj školi Spasive Raspupović i za početak ovog svog predstavljanja htjela sam da iskoristim jedan citat Nelsona Mandele koji kaže: obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrijebiti da promijenite svijet. Dakle, negdje naša misija u školi jeste da stvorimo mlade, odlične ljude, spremne sutra da se uhvate u koštac sa svim izazovima života. Duško Radović je rekao da ne postoje dobra i loša, već samo različita djeca, a različitom djecom možemo se baviti na mnogo raznih i delikatnih načina. Mi smo izabrali da u našoj školi njegujemo različite vještine i da prvenstveno naše đake učimo da sutra budu sjajni mladi ljudi. Na početku ovog svog govora ja sam bilo nešto pripremila da čitam, ali ipak smatram da je možda ljepše da vam pričam i imamo ideju da vam se našim interaktivnim radionicama koje možete da vidite na sceni, dakle naši učenici će prikazati šta je to što mi učimo i šta mogu njihove vješte ruke uz pomoć profesora da stvore i da urade. Naravno, riječ je o jednoj modernoj savremenoj školi i sa zadovoljstvom ću istaći da u našoj školi su sve učionice i kabineti opremljeni po najsavremenijim standardima, dakle učenici uče uz pomoć različitih projektora, kompjutera, znači svaka učionica je apsolutno tehnički opremljena, a čast nam je što imamo mogućnost da praksu obavljamo u radionicama koje su u okviru škole. Što se tiče samog odabira zanimanja, znamo da je to možda i najteže što nekoga čeka koji ima 14-15 godina. Kako odabrati zanimanje za cijel život? Znamo da je to bukvalno nemoguće, naročito u tom dobu, tim prije što živimo u vremenu koje se brzo mijenja i u vremenu koje izviskuje neka nova zanimanja koja možda još uvijek nisu ni izmišljena. Zato nam je zadovoljstvo što u našoj školi imamo od 17 do 20 različitih smjerova kako koje godine, dakle koja su atraktivna i sa zadovoljstvom kažem da su to zanimanja koja ne mogu izaći iz mode. A između ostalog i moda je ono čime se bavimo, o tome ćemo govoriti malo više kasnije. Naravno, kad govorimo uopšte o našoj školi, moramo reći da naša škola ima izvanrednu saradnju sa poslodavcima koja se ogleda u sprovođenju sistema dualnog obrazovanja, organizovanju stručnih posjeta, realizacije obaveznih časova kod poslodavaca, realizacije profesionalne prakse. I sa zadovoljstvom možemo reći da naših učenika bukvalno i nema na zavodu za zapošljavanje kad završe našu školu. To je ono sa čime se dičimo i na što smo posebno ponosni. Naravno, ovdje moramo da istaknemo izvanrednu saradnju sa Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Centrom za ekotoksikološka ispitivanja CETI, Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore, Zavodom za meteorologiju Crne Gore, plantažama, Geološkim zavodom, modnim ateljejima, frizerskim salonima, štamparijama, rasadnicima i cvjećarama. Nije, dakle, kako već ranije napomenuh, nije rijedak slučaj da poslodavci ponude zaposlenje onim učenicima koji se istaknu za vrijeme obavljanja praktične nastave, a naši programi imaju prohodnost ka srodnim fakultetima. Odlična saradnja se ogleda sa različitim fakultetima, između ostalog Metalurško-tehnološkim fakultetom Univerziteta Crne Gore, Fakultetom vizualnih umjetnosti Univerziteta Mediteran, Fakultetom za prikrambenu tehnologiju i bezbjednost hrane i Fakultetom za dizajn UDG-a. Ovdje moramo reći da je opet Duško Radović rekao jednu zanimljivu stvar. Djeca će početi da uče kad odrasli to odluče. I nama je zadovoljstvo što se cijel tim naše škole trudi da učenicima ne budemo kako to da kažem, samo prenosioci formalnog znanja, već da imamo neke zajedničke teme i da ih usmjeravamo, da budemo na neki način njihovi mentori, da ih usmjeravamo u tome šta će oni i kako će raditi sutra.
Meni je zadovoljstvo što je se nama danas i koleginica Suzana Janković u sad ovom dijelu mi smo planirali da vam predstavimo šta je to od zanimljivih smjerova koje imamo u našoj školi i na početku profesorica Suzana Janković koja predaje hemijsku grupu predmeta predstavit će vam sve te naše najatraktivnije obrazovne programe, a onda ćemo i mi ostali se pridružiti i imat ćemo priliku da čujemo iskustva naših učenika, što negdje vjerujem da je i mnogo značajnije nego što ćemo mi kao profesori reći. Molim vas da pažljivo poslušate i pozdravimo Suzanu. Zahvaljujem koleginici na najavi i kao što ste čuli, moje ime je Suzana Janković, nastavnik hemijsko-tehnološke grupe predmeta u školi Spasa Rasputović. Dobar dan svima i nadam se da ćete pažljivo poslušati šta ćemo reći. Na slajdu iza možete pratiti prezentaciju onako video naše škole, tako da evo da počnem sa hemijskim smjerovima u školi Spasa Rasputović. Imamo tehničara hemijskog farmaceutskih procesa i ispitivanja u trajanju od 4 godine, nakon čega učenici mogu upisati fakultet. Ono što rade učenici ovoga obrazovnog programa nakon završene srednje škole jeste rad u laboratorijama, hemijskim laboratorijama gdje vrše razna ispitivanja, počev od same pripreme uzoraka i kraju do analize gotovih proizvoda. Jeste operator hemijskih procesa i ispitivanja u trajanju od 3 školske godine. Također imamo smjer tehničar zaštite životne sredine. Vi znate da je Crna Gora ekološka država i kao takva naravno moramo imati stručnjake iz ove oblasti, a nakon ovog smjera učenici mogu upisati razne hemijske fakultete. Također predstavit ću i obrađivač plemenitih metala i tehničar metalurgije. Ono što učenici ovih obrazovnih programa rade jeste rad u radionicama. Kao što je koleginica rekla, naša škola posjeduje razne radionice gdje učenici iskazuju svoju kreativnost, povezuju teorijska i praktična znanja, a rad obrađivača plemenitih metala jest u suštini u zlatarama i drugim radionicama. Znate da su danas veoma na cijeni ti neki ručni radovi i učenici ovih programa mogu izrađivati razne materijale, neko graviranje na nakitu, znamo svi da volimo da poklonimo dragim osobama nešto autentično, upravo to rade učenici ovih smjerova. Također predstavit ću i obrazovni program u trajanju od 4 školske godine. Učenici imaju mogućnost da rade u laboratorijama, naravno prehrambeni, i ono što je njihov posao jest analiza prehrambenih proizvoda. Što se tiče poljoprivrednih smjerova, imamo poljoprivrednog tehničara i cvjećar rasadničar. Evo, naši učenici su ovdje i oni, kao što vidite, njihov posao je naravno u cvjećarama, mogu se baviti sopstvenim biznisom. Znamo da svi volimo cvijeće, a oni su tu da sve to lijepo upakuju i aranžiraju. Također imamo i smjerove grafičkog tehničara, 4 školske godine traje. Ono što učenici uče na časovima jeste da izrađuju razne logotipove firmi. Vi znate da svaka firma koja se otvori i pojavi na tržištu mora imati svoj neki autentični znak, odnosno logotip. Evo, ja bih sada najavila koleginicu Marinu Banović koja će nam reći nešto o modnim smjerovima, pa evo, izvolite.
Hvala koleginici, ja da pozdravim sve prisutne. Ja ću vam nešto reći o tehničaru modnog dizajna i modnom krojaču. Ova dva smjera, tehničar modni krojač i tehničar modnog dizajna, različito traju. 4-godišnji je tehničar modnog dizajna, modni krojač 3 godine i on je spreman da odmah uđe u atelje, u radionicu da radi i da bude recimo moj asistent ili asistent mojih kolega. Dok tehničari modnog dizajna nastavljaju školovanje i odlaze na fakultete. I postaju naravno moje kolege ili postaju kostimografi na filmu, u pozorištu, postaju saradnici u muzejima ako završe fakultete iz likovne sfere bliske toj profesiji. Znači, hoću da kažem da su pripremljeni da studiraju na fakultetima koji imaju veze sa umjetnošću, ne samo sa modnim dizajnom, nego uopšte. Neću reći da se na ova dva smjera upisuju djeca samo koja vole modu, nego djeca koja su kreativna, koja vole modu i koja vole praktičan rad, zato što ovo nije samo teorija, nego ima jako puno i praktičnog rada. Ono što ću također reći je da ih mi pripremamo, znači od prve godine u našoj školi, kolege i ja, samim učešćem i radom u radionici, u ateljeu i na događajima koji se zovu Fashion Week, pripremamo ih za svoje buduće saradnike i za ljude spremne da odmah mogu da pokrenu i svoje male biznise. Naravno za one koji ne žele dalje školovanje. Zašto odabrati ovaj smjer? Pa odabrati ovaj smjer, ja to govorim mojim kolegama uvijek, zato što je naša jedina briga od rane zore pa do naveče koje dužine će da bude ta suknja, od koje tkanine je najljepše uraditi tu haljinu, kako treba da izgleda ta bluza, kako ukrasiti šešir, kakvu tašnu kombinovati u sve to. Tako da te naše brige nijesu komplikovane i u sve ove naše životne ta profesija donosi određene radosti i kreativnost koje negdje relaksiraju čovjeka. Naravno, za sve one koji su zainteresovani, koji imaju talent za sve to. Ja ipak, znači, nijesam pristrasna, ali ja glasam za smjer tehničar modnog dizajna. Marina, hvala vam na ovom divnom izlaganju. Ja moram da vam kažem da smo u školi izuzetno svi ponosni što je Marina dio naše kolektive i što naši učenici dakle su u prilici da iz prve ruke vide kako se stvaraju od ideje do realizacije ta neka djela izuzetne umjetničke i kreativne konfekcijske vrijednosti. Dakle, Marina je neko koji je skoro sa našim učenicima, prije nekoliko sedmica, pravio jednu izuzetnu reciklažnu kolekciju. Hvala na pomoć, ja pokušavam zašto da se sjetim. Imali su između ostalog i ovdje u Delti i na imanju Knjaz, dakle, svoju izvođenje tih komada i svi su bili oduševljeni šta su to oni zanimljivo radili na časovima, ali i poslije časova kod Marine u ateljeu. Vi ste imali priliku do sad da čujete o različitim smjerovima. Pričali smo o prehrambenom tehničaru, poljoprivrednom tehničaru, spomenuli smo tehničara metalurgije kao nešto što je također izuzetno značajno. Zašto? Zato što su oni sastavni dio automobilske, avioindustrije, moderne forenzike i tako dalje. Marina vam je ispričala iz prve ruke o tehničarima modnog dizajna, mada ovdje među našim učenicima imamo i đake koji pokazuju taj smjer koji će reći svoje iskustvo, a spomenuli smo i neke od važnih trogodišnjih programa. Ja kažem sve, ali zanat i negdje moramo da znamo da je obrazovanje taj zlatni ključ naše slobode. Šta to znači? Možda ste kao mali čuli bezbroj puta ono znanje je moć i uči sine ili kćerko, nevažno, a Einstein će vam reći da je obrazovanje ono što ostane kad se sve ono što smo u školi naučili zaboravi. Dakle, nama je zadovoljstvo što naši učenici upravo nakon škole pokazuju šta je to sve što smo mi naučili. Posebno mi je zadovoljstvo što ovdje na bini mogu da vam predstavim to šta rade jedan od naših svakako najznačajnijih smjerova, učenici jednog od najznačajnijih smjerova u našoj školi, a to je naši frizeri. Vi znate da je to smjer koji bukvalno čim krene upis, popuni se prvi
prvog dana i to su učenici koji već sutra imaju mogućnost da započnu svoj privatni biznis. Ovdje imamo 3 divna modela i učenici naše škole dakle vam predstavljaju na licu mjesta kako izgleda ta transformacija. Šta nam ovo pokazuje? Čuli ste zanimljive nazive, tehničar modnog dizajna, frizer, tehničar hemijskih procesa, tehničar zaštite životne sredine i sl. Ali ko može da upiše ove smjerove? Pa naravno djeca koja imaju jasnu viziju, koja su kreativna, inovativna i koja žele da nešto nauče i koja su sigurno da sutra žele odmah da imaju zaposlenje. Također ne smijemo zanemariti ni ona, ja ih zovem također izuzetno važna zanimanja kao što je pekar, jer za Boga svi volimo da uživamo u lijepim poslasticama koje vrijedne ruke naših pekara pripreme i imamo također prerađivače mlijeka, opet nešto izuzetno značajno u proizvodnji fermentisanih mliječnih proizvoda, jogurta, pavlake, sireva i uopšte proizvodnji sladoleda. I zadovoljstvo nam je što u školi, u okviru škole imamo naš dio sa mljekarom, što nije sam negdje rekla na početku, rekli smo da imamo našu pekaru, našu mljekaru, naš modni atelje sa najsavremenijim mašinama, naš frizerski salon. Dakle, pored tog što vide u školi, učenici obavljaju profesionalnu praksu, kako sam već napomenula. Dakle, ako želite da estetski i higijenski uređujete i njegujete lice, glavu, estetsko oblikujete i uljepšavate kosu, možete da postanete dio našeg tima, odnosno da upišete naš smjer. Negdje smo ponosni na te naše pregalačke korijene, iznjerene generacije i sve te tekovine koje baštenimo u našoj školi. Ja sa zadovoljstvom kažem da sa osmijehom idem na posao i čini mi se da veći kompliment škola ne može dobiti od toga. Kad se radujete što idete negdje što vam je obaveza. Dakle, kaže jedna poslovica da kad radite nešto što volite, vi u stvari ne radite nego uživate i zadovoljstvo nam je što sam dio ovog tima. Mislim da će vam biti mnogo zanimljivije šta to od vannastavnih aktivnosti radimo u školi, a mnogo ih je ako to kažu naši učenici, pa će vam se prvo predstaviti naše učenice Anđela Mičković i Jovana Lambulić, koje će vam nešto više reći o našoj školi i zašto baš da odaberete neki od naših smjerova. Hvala, djevojke! Dobar dan svima, ja sam Anđela Mičković, učenik sam smjera tehničar zaštite životne sredine. Prije svega želim da vam kažem da je u životu veoma bitno da se bavimo onime što zaista volimo i želimo, onda ćemo tek biti veoma srećni, ispunjeni, zadovoljni, prije svega ljubazni i prema sebi i prema drugima. Dakle, sretna sam što sam upisala ovaj smjer, pronalazim se u njemu i zaista ću sigurno nastaviti školovanje. U školi imamo praksu 2 puta nedeljno, u njoj provodimo veoma kvalitetno vrijeme i sa profesorima i sa učenicima, sa našim zapravo drugarima iz škole. Također profesori su prema nama veoma tolerantni, uvijek nam izađu u susret, nađemo neki zajednički kompromis i imamo uzajamno poštovanje. Pozdrav od mene, ja sam Lambulić Jovana, učenica sam 3. razreda, smjer tehničar zaštite životne sredine. U našoj školi sam predstavnik đačkog parlamenta. Na đačkom parlamentu imamo mnogobrojne aktivnosti, obilježavamo međunarodne praznike, imamo mnogobrojne humanitarne akcije, radimo ankete na nivou škole. Pored toga sam član eko-sekcije i novinarsko-debatne sekcije. Imamo još mnogobrojne sekcije. U našoj školi je važno da napomenem da imamo i prvu pomoć, to je po meni jedno od zanimljivijih aktivnosti, prvenstveno zbog toga jer sam član te ekipe. Tu stičemo nova poznanstva, nova iskustva koja će nam biti potrebna u daljem životu. Hvala. Evo, Anđela i Jovana su to onako brzinski, ja sam očekivala da će malo više da pričaju, ali one su neko iz čijeg ovako kratkog govora možete dosjetiti entuzijazam i nekog koga rado vodimo na promocije naše škole koje smo odrađivali u prethodnom periodu. Dakle, uspjeli ste da čujete, nadam se, da u našoj školi pored tih nastavnih aktivnosti imamo i niz vannastavnih aktivnosti kojima polažemo veliki trud. A zašto? Zato što smatramo da
da se nekako mora sve ukupno praviti neka slika da bi se oformile prave ličnosti. Dakle, naši učenici učestvuju u različitim sajmovima. Evo, imamo čast da i ove godine već po drugi put učestvujemo na sajmu knjiga, dakle, učestvujemo na sajmu nauke, učestvujemo na svim relevantnim, značajnim događanjima koji su u vezi sa našim smjerovima, a ono što posebno ističemo jeste da mnogi učenici iz naše škole su osvajači ne samo na državnim takmičarima, već i na internacionalnim, naročito u oblasti frizerskih usluga i slično. Pored ovog, u našoj školi, sa ponosom naša škola nosi titulu Eko škole, odnosno jedna smo od članica te velike porodice Eko škola u Crnoj Gori. Nešto više o Eko školi reći će nam Jovana Tomić, koja će vam za početak pročitati svoju pjesmu koja je novi kod naše Eko škole, a zatim će vam i reći lična iskustva, zato što su upravo članovi te sekcije možda naši najbolji internacionalni promoteri, zato što dobijaju nagrade i na svjetskom nivou. Jovana, hvala, izvolimo. Prije svega, dobar dan svima. Ja sam Jovana Tomić, učenica sam drugog razreda Srednje stručne škole Spasojevac Pupović, smjer tehničar životne sredine. Ovaj smjer sam odabrala jer još od malih nogu pokazujem veliko interesovanje za ekologiju i smatram da je to oblast koju vam trebaju današnji mladi više da se pozabave. Sad ću vam predstaviti svoju ekološku pjesmu. Na našoj planeti vanredno je stanje, čiste okoline, sve je manje. Zelenilo skoro i više nema, što može nam stvoriti još više problema. Saobraćaj, industrija, goriva i smeće. Zagađenje je zbog njih sve veće i veće. Ne palimo smeće, bolja je reciklaža, zdravije je i manja je gnjavaža. Svi ljudi na svijetu trebaju da se bore, da čistu i zdravu planetu stvore. Za očuvanje života boriti se trebamo, čuvajmo planetu jer drugu nemamo. Hvala Jovana, a kaže se da je škola naš pasoš za budućnost. Nadam se da ste se pripremili da u tom vašem pasošu stavite dosta pečata, različitih ličnih uspjeha, ali i ovih koji se tiču zanimanja koje volite. Za nama danas ovdje je i Jovana Bajlović, učenica koja je kod nas na smjeru frizera, ali pored toga što ima vješte ruke, ona je vješta i sa riječima. Pa često piše neke pjesme koje su između ostalog objavljene i na našim panoima i uopšte u našim školskim novinama. Jovana, izvolim. Kada bi ljudi skinuli maske. Kada bi ljudi skinuli maske, kakvi bi samo bili? Previše ružni i neljubazni ili možda mili. Da li bi znao da pročitaš šta na njinom licu piše? Da li je srećno ili slomljeno tuge, liju li iz njega kiše? Kada bi ljudi skinuli maske, život bi im bio lakši. Ne bi više skrivali tajne, oči bi im bile od sreće sjajne. Život je jedna velika tajna, dovoljna sama po sebi, povjerena je na čuvanje, njoj, njemu, meni i tebi. Hvala! Hvala Jovana. Sidney Harris je rekao da je svrha obrazovanja pretvoriti ogledala u prozore. Meni je posebno zadovoljstvo i čast da znam i njeno razredno ime Đetković, što je danas sa nama Teodora Vukašinović. Obećala sam da ću ovo da kažem. Znači što je sa nama tu Teodora Vukašinović, koja će ovo biti naš ovogodišnji đak generacije. Čuli ste profesoricu Marinu što je imala da kaže o smjeru tehničar modnog dizajna. Sad ćete iz prve ruke čuti šta kaže naša Teodora i koji su njeni planovi i ciljevi. Ima za vas jednu fantastičnu poruku, odnosno pjesmu Miki Antića, koju znam da ćete sa zadovoljstvom odslušati. Prije nego što Teodori dam riječ, hoću da vam kažem još jednu važnu stvar. Ovdje na sceni sa nama je i Jovana Popović, učenica 3. odjeljenja, također tehničar modnog dizajna.
I negdje mi je zaista zadovoljstvo što možete da vidite kako od jednog praznog platina je nastala jedna predivna slika pred vašim očima, znači ništa nismo donijeli, gotovo, vidjeli ste da djevojka kreira i stvara upravo pred vama i to je ono na što smo posebno ponosni i što ističemo od prvog trena. Dakle, od ideje do realizacije učenici su ti koji to sami sprovode uz mentorstvo svojih profesora. Jelena, hvala ti što si danas ovdje sa nama i ti. Teodora, izvoli. Na početku želim da vas sve pozdravim, ja sam Teodora Vukašinović i pokušat ću da vam što kraće predstavim svoj smjer. Ovaj smjer je jako dinamičan i omogućit će vam da kroz različite aktivnosti i projekte predstavite svoje ideje. Tokom školovanja posmatrat ćete procese od ideje do realizacije, to jest od prenošenja ideje na papir do izrade samog odjevnog predmeta. Učestvujemo u različitim vannastavnim aktivnostima, a jedan od najinteresantnijih jesu i Crnogorske nedelje mode, gdje ćete imati priliku da osjetite ambijent i kako teku same pripreme. Đaci sa našeg smjera često imaju priliku da predstavljaju svoje ideje i kreacije na Montenegro Fashion Weeku. Također bih izdvojila i likovnu umjetnost i osnovni dizajniranje kao meni lično dva najinteresantnija predmeta gdje ćete imati priliku da učite o istoriji umjetnosti i istoriji mode. Za sve one koji žele da upišu ovaj smjer, rekla bih da su crtačke vještine bitne, ali ne i presudne, to jest da to ne treba da vam predstavlja prepreku jer se i to može naučiti i usavršiti u toku školovanja. Sada ću vam pročitati pjesmu od Miroslava Andrića. Nikad nemoj da se vraćaš, ako stvarno u svet krećeš. Nemoj da mi nešto petljaš, nemoj da mi hoćeš, nećeš. Opasno je kao munja, opasno je kao metak, kad u tebi večno kunja i šunja se tvoj početak. Svud se stari, svud se može, samo ne u iste kože. Ne gužvaj se, ne saplići o sopstveni rep i trag. Ima li šta ti znači staro sunce, stare staze, stari trag? To je ono za čim može da se pati. To je ono čemu možeš srce dati. Hvala. Iskreno vjerujemo da vam je ova naša mala prezentacija pokazala da u stvari nekako podgrijavamo svakodnevno tu žuču, da istrajemo u borbi za opstanak škole u današnjem vremenu, a samim tim i za uzgajanje i očuvanje cijelog ovog čime se mi u školi bavimo. Sve od sebe dajemo da naši učenici prepoznaju važnost rada na sebi, da stalno teže višim idealima i da vjeruju negdje u bolje sutra. U našoj školi njegujemo cjeloživotno učenje, te imamo odličnu saradnju s roditeljima i lokalnom zajednicom. Naravno, imamo i izvanrednu saradnju s različitim društvenim subjektima koji su tu da nam pomognu da realizujemo sve što smo zamislili u našoj školi. Kažu da je uzajamna ljubav između učenika i nastavnika prvi i najvažniji korak ka znanju. Znamo da u našoj školi ljubavi imamo na pretek i znamo da je naša škola ta jedna odskočna daska koja će vam sutra u životu značiti puno, jer ćete uvijek imati negdje da se vratite i da pronađete ruku ispruženu ruku pravog prijatelja. Hvala vam što ste bili danas ovdje sa nama i nadamo se da ćete doći da posjetite našu školu. Hvala.